le resaka divay, le fanandramana divay no tiako tokony asehonareo androany. Fanokafana divay aloha zany a, ity zany a, ity tira-bouchon ity zany a, tsy mamela ty fa tokony mbola tsaratsara ty. Aleo mividy zavatra lafo, toy hoe zavatra madinika ohatrotony. Fa ity zany misy taty, ity zany no ampiasaiko. Ity vera ty koa raha varozy ohatr'izao tokony le bebe fa ny verako rehetra amle trano taloha ary de ity misy ato de ity ampiasaiko amle ty varozy ty. De rehefa anokatra le divay, io koa zany mety exercice tsy azo anapaka koa miinvite olo ianao mpiara-miasa na miinvite namana na ohatr'izany ianao de tsy maintsy anao ny anokatra an'le divay de mila ianaranao koa ahoana ny fanokafana le divay. De ny fanokafana le divay zany de matoa ny tira-bouchon amin'izao fotoana zao misy an'ity antsy ty de afahana manapaka. Ka misy manapaka le aniny eto ty ambony ty fa tsy de tsara satria raha aisorinao ty ambony ty de mety tafiditra any le ino zany le potipotiky le aluminium na le potipotiky le anina le ino mo ty amina ty le bouchon. Fa rehefa manapaka le divay de aty ambany aty io. Fa ty zany naraka tenako teo tsy de tsara ty tira-bouchon ty de tena ohatrany tsy de mamelona izy. Tapahana rehefa manapaka anazy de aty ambany aty zao, fa tsy aty ambony aty. De rehefa vita igny akombonao ny antsonao de mandeha amle tira-bouchon amizay. Tira-bouchon de tandremo tsara fa raha ohatra ka mbola tsy tafiditra laly ka ohatra hoe ongotanao de mety tapaka le bouchon na mety potika de sarotra be ndraiky an'igny. Fa rehefa anokatra tavoahangy de aleo de miletika tsara mihitsy izy. De araka teneniko teo hoe ity tsy de professionnel ty tira-bouchon ty de tsy au niveau tsara fa alefatsika ihany izy. Eto zao rehefa tonga lalandalina izy tonga amty anina ty de sotona ohatr'izao. Fa tsisy hoe sotona ty amin'ny fety io ohatr'izao fa ohatr'izao ny anaovana an'io zay. De ny zavatra voalohany ataonao alohan'ny ampanandrana ino moa zany na ianao zany ohatra ny tompon-tranonao de asanao manandrana le vahinao hoe mety ve ty divay ty, na ianao ny asiana raha ohatra karan'olona nanandrana azy de tsy maintsy fofonao aloha le ino moa zany le bouchon hoe tsisy fofona fahafa ohatra hoe fofona asida na ohatra hoe masisy nohatra zany ty anina ty le bouchon ty. De amizay rehefa inao amizay iny any amin'ny restaurant na ny invitation'olona de tsy maintsy mitompotrano manontany anao hoe inao ny goûter le divay de inao zany tsy afaka aloha de tena tsy haiko ty zao tsy manapa fa tsotra kely izy, tsotra moa zany fa misy fikany. De raha ohatra ianao miservira le olona de tsy tonga de fenonao daholo mivilanao rehetra tsy de fenonao fa le olona le invité indrindra fa ny raim-pianakaviana no sy anao manandrana an'le divay de kely aloha ny ataonao voalohany kely. Ohatr'izay koa le ataon'ny serveur anao rehefa any amin'ny restaurant omeny kely ianao de izy omeno kely ianao de en même temps ino moa zany atolotranao ohatra zao le nanano le divay zany atolotranao ohatra zao asehony ianao amle mpanandramana igny de inona ny ataonao amizay rehefa ataon'ny olona an'igny satria tsy afaka miala-pa amizany tsy voatery hoe manam-bola be na manan-kahena be fa rehefa olona aradala fotsiny ianao de tsy afaka amin'ny resaka fanandramana divay. Ka zay ny an'le torohevitra hoe mba ilaina le izy de alefany kely io. De ahoana ny fomba anaovana dégustation le divay ny hoe ahafantarana hoe divay tsara na misy goût de bouchon io na efa simba le divay na ohatra zany. De voalohany indrindra de ahodikodinao le izy, asianao ino moa zany décanté tsara zany le divay anatin'le vera de afahanao mifofona an'le izy, sady ahodikodinao le izy no fofonanao hoe tsisy fofona hafahafa hoe goût de ino moa zany fofona bouchon na acide na ohatra zany na tsy fantatrao la tsy mahay anao le divay zany na tsy fantatrao koa le divay ahoana zao fa obligé anao tsy maintsy hanao an'le geste de tsy maintsy ataonao le geste
fa antokony izy de le fofony aloha zany inonao voalohany tena izy zany ohatra hoe araky teo misy divay vaindalisasa fruité be misy ohatra zany de rehefa vitanao le fofonanao le divay de andramanao de rehefa manandrana izy tsy tonga de atelina tsy tonga de atelina fa ahodikodina anatin'le vava ao ahafahanao mahafantatra hoe zany hoe misy rondeur zany divay zany sec zany divay zany ina moa zany somary demi sec zany divay zany na ohatra zao de adinoko rehefa hividy divay raha ohatra ka tsy pro amin'ny resaka divay raha mividy divay anao de tadiavo foana divay tsy ren'le troc no hoe sec zany mangidy be ka raha olona tsy fiompy divay fa hoe mba de temps en temps fotsiny mba anandrana de éviteo le mividy an'le troc fa ohatra hoe demi sec na ohatra zany na tsy sec mihitsy zany le divay amin'iny mba ina ohatra mba mamimamy satria regny gasy misy an'izany ina moa zany asina siramamy le divay ndraiky kaky eo le divay asina siramamy de tena ina zany blasphème blasphème amin'ny olona amateurna vin le hoe asina siramamy le divay ka rehefa tsy zatra le divay le tena le trocny le tena le ina zany mangidy be de aleo mivité an'iny de araky tena teo ampidiro anatin'ny vava le izy fa tsy atelina aloha fa ahodikody anatin'ny vava ao ahafahanao mahazo tsara le tsiron'le divay de hoe afantaranao hoe ohatra simba le divay misy goût de bousson na ohatra zany de fantatrao hoe efa hodikodinao ohatra zay de amy temps normalement raha ohatra sady nodikodina lizy ianao hojerenao le divay le inao zany le couleurle divay sy ny structuren'le divay fa zany efa any amin'ny pro amy divay no manao an'izany fa ny atsika zany de hoe asain'olona hoe manandra le divay anao de tsy afa-baraka be anao fa hoe mba mahay anao zany de rehefa asain'olona manandra anao de araka teniko teo kely fotsiny anao no andramana fofona aloha divay voalohany de jerena ny lokon'le divay de aveo manandra anao tsy atelinao de tonga hitanao aloha zany olo zany olona ina moa zany mahay tenue de table zany olo zany olona malala fomba zany olo zany connaisseur zany na tsy fantatrao aloha fa fikany sopapa no meko fa raha ohatra hoe tia mantatra moa de tsy maintsy zay any démarche de en même temps tsy hoe rehefa manao zao anao amy restaurant de iny ataonao fa en même temps jerenao le ina moa zany le serveur tsy maintsy manoranao le tavoangy hoe zao le tavoangy de en même temps zanao manao an'lizy de jerenao ohatra zao de ohatrany hoe zany hoe mitsera le divay commandinao zany anao de mahafantatra anao zany hoe tsy izy zany divay zany na hoe divay hafa zany fa io asainao fa jerenao io fa raha tsy mijeren'io anao de lasa ina moa zany tsy manaja zany le hôte sady manao an'io zany anao no mijery an'le anina de rehefa hitanao zany fa hoe le divay zany tsisy hoe ina moa zany goût de bousson tsisy acidité fa normal le divay de ozanao amle miservira na le tompotrano na le serveur tena ok de raha vao miteny hoe ok anao amle divay hoe normal de tsy anao no servieva le sommelier voalohany fa amin'olo hafa ao anatin'le ambony latabatra ao de en général raha inao koa zany miserviran'olona de tsy le olona nanandrana no servievanao fa olona ataontsika hoe ny ray aman-dreny ohatra hoe mama bebe vehivavy en général zay vehivavy zokony indrindra anatin'le latabatra ao no servievanao voalohany le divay de mantany zany izy mantany ianao na mantany le serveur hoe izy daholo misotro de mena de rehefa avy serviran'olo rehetra zay vao fenona amizay le veran'le olona nanandrana fenona zay koa ny ataon'le sommelier fenona le divay an'le olona nanandrana zay le torohevitra kely androany mikasika ny tenue de table de inona moa zany mandram-piona indray za tsy teny hoe raha mety aminao le vidéo de ataovy j'aime na hoe partageo za tsy manao an'izany mihitsy fa raha mety aminao le izy de mety aminao rehefa tsy mety aminao de aza mivazavaza fotsiny sira daholo tsiny proste